जो लोगों की प्राण था उसको लेके क्या किया कि घोषित किया पारदेश वर्तमान अनुग्रह जुगरे मंडल जुगरे पारदेश पाताल ना कोटी अच्छे स्वर्ग द्वितीय स्वर्ग को स्वर्ग स्वर्ग तीन प्रकार 1 2 3 प्रथम स्वर्ग द्वितीय स्वर्ग तृतीय स्वर्ग प्रिय भाई बहन प्रमुख लोक मैंने तृतीय स्वर्ग अर्थात ईश्वर उपस्थिति में वर्तमान पारदेश अच्छे केतबेले प्रभु यीशु नेले जहाँ वो पाताल में गए थे 3 रात थे वो जो पाताल कुंड थे जाई थे से पाताल कुंड को चाहिए कि पारदेश को कहे पारदेश लोक मान उठे नेले कारण पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति न होगा पर्यंत पुरातन नियम साधु मैंने कौन करेंगे गोटे प्रकार मंडली देखे वर्णना स्त्री 25 पद पढ़ू भल भल इश्यू आसला टे मुझे कहली पढ़ू किए आउ मंडली मंडली हाँ 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 जे पर्यंत पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति मृत्यु है नहीं से पर्यंत पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति किए पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति न मरवा पर्यंत से मुक्ति पाई पार ना सेमती पारदेश जो थे पाताल भितर पाराडाइज थे पवित्र तैल अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु न हवा पर्यंत से अपेक्षा करने पड़ता कौन पड़ता कोठी कोठी हेडिस पार भितर जो हेडिस पाताल था से हेडिस पार भितर से अपेक्षा करुले प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरी पाताल को गले पाताल कुंड को से जाना कि पारदेश गले पाताल 2टा जगह था हेडिस कौन कौन पारदेश और पाताल पाताल कुंड में अविश्वासी मान आत्मा प्राण एवं पारदेश विश्वासी मान प्राण था तेरे विश्वासी मान प्राण गोटे प्रकार बंधन रही यीशु ख्रीष्ट न मरवा पर्यंत पुरातन नियम कि नूतन नियम जड़े लोक मुक्ति पाई पार ना प्रेरित 4:12 आकाश तले मनुष्य मानक कौन नाम दिया जाए ना जो नाम द्वारा कि कौन पुरातन नियम लोक नूतन नियम लोक कौन उधार तेणु पाताल पारदेश जो साधु मान प्राण अपेक्षा करुला जे यीशु ख्रीष्ट मरवा पड़े न मरवा पर्यटन से उद्धार पाई ना तेणु गीत संहिता 68 देखिए से कौन कले से बंदी मान को बंदी करके देखा जाए भजन संहिता 68 का 8 पंक्ति में लिखा है कि वो बंदी लोगों को बंदी करके बंधन करके लिया बोलते किए बंदी गाँ को बांधी के लिया गला यहीटा आप बुझा पड़ो पढ़ो हाँ तुमने उद्धव को दायित्व तुमने अपना बंदी मान को तुम्हें बंदी करके नहीं अस तुम्हें आरोप कल बंदी मान को अर्थात पुरातन नियम साधु माने गोटे प्रकार नजरबंदी से संपूर्ण कड़े ना मुक्ति पाई ना कहीं से पर्यंत यीशु ख्रीष्ट मरी न प्रभु यीशु जब तक मारा नहीं गया था तब तक वो लोग एक बंधन में थे वो लोग पारसाइड में थे पारदेश थे किंतु
ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯିବାର କଥା ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାତାଳକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା ଅଜା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଦାଉଦ ବାପା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଲେ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27ର 52 ଲେଖାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27ର 52, ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 27, 52 and 53। ସମାଧି ସମୂହ ସମାଧିଯାକ ଫାଟିଗଲା, ସମାଧିଯାକ କବର ସ୍ଥାନ ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ हो गया, वो निकाल देना था। हाँ, महानिद्रा को तो अनेक जो माने कि ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରେ ପୁଣ୍ୟନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେ ଲୋକ ଡରି ଭୂତ ବୋଲିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରିକି ପୁଣ୍ୟନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ, ଶରୀର ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ କ୍ରିଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ। ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କରିକି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, କଲସ୍ୟ 1:18 ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:20 ଦେଖାଯାଇଛି। ମୃତମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବିଚାର ହେଲେନି ପରା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦୀଶ କୋଉଠି ଅଛି? କାରଣ ପାରଦୀଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘେରି କଣ କଲେ? ସେ ସତ୍ୟାରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ପାରଦୀଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇକି ଖାଲି ହେଇକି ରହିଲା। ପାରଦୀଶ ତା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା। ପୁରା ନାଁଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଆଗଲା। ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12:1-4 ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12:1-4 ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣେ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ପଦ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ସେ ତା ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିବେ। 14 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେ 12 ବର୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଥିଲା। ଉନ୍ନୀତ ସେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି? ଉନ୍ନୀତ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ନୀତ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ଉନ୍ନୀତ ମାନେ କଣ? ଉପରକୁ ଯିବା, ନୀତ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବା। ଉନ୍ନୀତ ସେ ପାରଦୀଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦୀଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଉ ପାଉଲ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟତା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12:1-4 ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ରେଫରେନ୍ସ, ବାଇବେଲ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପାରଦୀଶକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେ 14 ବର୍ଷ ତଳ ପାଉଲ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଭାଷାରେ କଣ କରିଥିଲେ? ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ।
ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପାରଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସାକ୍ଷାତରୁ ପାରଦେଶକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପାରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଲୋକମାନେ, ପାରଦେଶ ତଳେ ନାହିଁ, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଅଛି। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଅଛି? ପାତାଳରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପାରଦେଶ ଆଉ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପାଖରେ ଥିଲା। वो नजदीक था, बहुत नजदीक था, दो कंपार्टमेंट, दो घर था। तो ये पाताल कुंड लोक मैंने समझते क्यों माने अविश्वासी अविश्वास ना गोटे कौन पुरातन नियम लोक अविश्वास लोक मान ना टे कौन गलिया गोटे अविश्वास थिला। आउ के अविश्वास थे से धनी लोक किए धनी लोक ए गलिया केमती कि इस्राएल लोक मान हुंकार पकाउला, सब रड़ी करुला, विस्मित करुला। मु भावुची ए पाताल कुंड लोक मैंने पारदेश लोक मान हरान करुले पा से पारदेश लोक मैंने अपेक्षा करुले केते अभिषिक्त व्यक्तिर मरण हम जे आम कौन मुक्त है अभिषिक्त व्यक्ति मृत्युवरण करे से मृत्यु नहीं गले। ठीक अच्छी एवं पारदेश कोटी अच्छी जीशुख्रीष्ट मरना समय कोटी अच्छी आज को मो सहित पारदेश उपस्थित कहले कोटी कहले कारण से पुरातन नियम स्टोरी से पर्यटन पुरातन नियम घटना ही घटुच्छी। प्रभु आशीर्वाद करते क्षमा करेंगे मुझे लंबे तेरे तृतीय प्रसंग आम शुणा मध्य प्रसंग आज्ञा अच्छी कितु मुझे भावुची जो मैंने गीत गाइबा देखुं पद गाइबा